درهنر هنر سليم وفيلمي وي ولاتي من بإصوت خوا ين شيرين دم باش امت خلق اخويا دهمين دا جي بروغرامي دي درگاه السينما دقلوبن هنر سليم در هنرکی کرده در سال 1964 دا لباجار اقرا یک کردستان عراق جدایک بویا. در 17 سالی خود کوچبری ایتالیا بویا و خوندن خال ور حیا بزنینگه قداندیا و پشترا بری خوا ده فرانسا و ور نشتجی بو و خلاتا باشترین فیلم ده مهرجان بندقیه یا نف دولتی دا ورگرد. در سال 2003 دا لسر فیلم خوا یه بناوی ودکا لیمون اوی گلک فیلم لسر دوزا کردی درانینا جوانجی ازادی جی کردستان را لپشت خونین ما ودکا لیمون کیلومتر صفر نوالا داهول فستان تنگ ولات من به ایسوت خوا ین شیرین سلیم دبیجه از باورم گوتکلی من بالسينما را دزارتیا من دا رو دا بيگو از لی های دار بم دما گو من مالباتا خورا جبر آتش عراق باز دا ام دچیان دا نشتجی بون و دشکفتا دا مان باوی من گهد دا هلبسته جلورا وی هر شب جمرا هلبستن کردی ین کلاسیک دخوندن من جفم ندکر حیا گو جارکی لپیشیا من دیوانک وکر و تابلویک هنری تدبو او جارا پیشی بو گو من وینا ددیتن ویدین جنا خوشک بون دبر گهدار کرنا هلبستان را من جخورا نوان وینین رنگرنگ دمیزان پشتی کو ام وگریان باجر من تلویزیون جی ناس کر و دید او جی وگو تیبیرا من خال من ددسپیکا سالن هفتیان دا کریبو من هنگی جخود برسی چما اب آلاغ بعربی دا آخوا و ام بخوا لکردستانی لبراستی پیشی هات سری من گو از صبت که چه بکم گو کاریبه بکردی بمربطه مرة بآخر و دا فیلم خوادا ولاتی من بإصوت خوا ین شیرین در هنر دوری دوزا کردی نکتیا و هن پرسا دبن روکیدا جملت کرد دکا جبر پرسیاریک رخنهی پرسا سرخابونا کردستان دکا و هر وها تیکیلین جواکی و سیاسی لحریم کردستان عراق ینگو اعلان انگو اشیران دست دانیا لسر یاسایان لور ولو کو قهرمان سرکا باران بحث باخوا لناف چیایان دگرا لبر دنگ آوازن گاوانان لجارنا تخویا کرن وقت دون کیشوتکی روشهلاتیا و شر دستهلاتا چروک دکا یاکو دست دانیا لسر هن گندان و هر وها رین قاچاقچیا نروا لسر سینور گو خودین وان گندان برانبری بترولا رواندی درمان چروک جترکان وردگرن وان دفروشن نخوشن خزان جکردان فیلم لقادکا وکری دسپی دکا گو کردکی بدزیه هارتیه توان بار کرن لبنده سزا کرن خویا بدار وکرن بتیلن جلان بیکو یک مرجن بدار وکرن جی هبن دستگاه پز دامزرینین پولیس و لشکره کی پک بینین امناعی خلکی مسوگر کرد داد پروری به امناعی نابید و امناعی جی و داد پروری جی نینه به سزا جناب دادوان جناب دکتر برئیس جناب ملا افرو کس خود سرفراز و سربلند بینم که bu carayı که دیرو که ملت کرده حکم سیداردان پراگهینین توان بار انوار احمد غفور قلنا باره بدزیه و کشتنه دهیت سیداردان جورم سيب كاين چه كلمه چه حاضر نگیریه سي حاضر كم باشه کار کنه فاصله داره هاتي سيدارا عز القرب
لا حول ولا قوة إلا بالله. تو قانون نیو کرے که بندرمه عليه أوبيا ونمر قانون سدده. قانون إجبارية بدل سيدارة بدري ما بس اینه ما يدير هيدا دردكمه نهبت بدمه ما زندان تشينكينا زد بمري. باشا قول لش إلا بتشتسلي بدن بمشكلة كالتواوبين. لا قبول معكم سيدارة نا من حنا مودي وتوا طبعا بركة ضلال كوتا قال حسبك اي تنابك هذا سنة عقيد علينا بو يزمنا ذاتي يا باشا أدي سكين. إن شاء الله ورحمن يا إخوان. دبا كوكيلين في بويري ديمالين هاري بواتا وباندور بن دفلم دا كوغن جشكا بيسود دنابرا اندامن دسهلات دا تشي دبا لسر بريارا بدار بكرني خم وآزار تينا هولي بديار كرنا سرهشكي وخوين مجيا دسهلاتا نو لباراني سرهلداي ويكي ناپجرينا وبرامبري و دست خوا لسر كال هنگرا دوزا وگهستنا خوا وك أكسركي أو لكاري بو قمريان كر أوجي گندكي كردي يش بيربويا لسر سينوري تركيا لناف جيان كردستان دكفا وديمنن فيلم بخوجي لوي بوندي هاتنا كشاندن جبلي ديمنن بدار فكرني والهوليري هاتيا كشاندن لدبرك دن جي كردستاني كچا بالنافي غوفند كورولا كردكا ايراني گلشفتا فرحاني دليزا بعد خوا بباور كرن ددا گود في اري بكا لسر چونا وي بو قمريان پێویست بوو بە نییە بۆ من نگەران بن بەسە گۆڤند باوە گوتی نا یعنی نا جارێک تریش ناگەڕێیتەوە بۆ گوند ئێمە هەمومان لێرە کارەکەین هیچ پێویستمان بە پارەی تۆ نییە ئەگەر تەشوو بتەقیێدینی بکربە ئەف مەسەلەژی مە نەدەبوو باوکی گیانما و ژنێک نییە بۆ تەقیێدین لێ کچە من تو کچی تو باواری بە براکانم هەیە وانییە بەرێ ێ بێ کچێکە بەوریان بتەژیە کچەم جبو كل ويدري وك ماموستا بخبتا جبركو گند جماموستين زاروكا ببار مايا او دهولدان الخودا بالسر دكفا وبابي وي اري دكا لسر چونا وي بالتذيكو هن براين وي قايل نبونشي ولو گووندا مرقدار وباران سرهلداي راستي هفتين ودرهنر دقل كسايتيا هردوان دناف سرشتا كردستان دا دقرا بفيرنجي گووند وباران خونا درهنر بكردستان كآزاد بجي تينن بالتذيكو وي دقلك فيلم خوا ين بردا افخون بكار انيا حياكو هردو خونكارن جوان ينكو قدر و بشترا افيني او گهاندن هفدو راستي دسهلاتا هرمي تين دسهلاتا گو عزيز آغا منرتيا وي دكا گو اوجي پیشواي هرما چيايا کو جبروت و ستما خوا لسر هر کسی پیک اتینا
تا بدادگری هرمی و هر وها قاچاقچی و قاچاقچیان دریا میرن خوا ین چکدار را دپارێزە. باران استنار که ما بچه گرتیه چه سروینی نه دوسایی بالا علاج که وقت و ورد را این راسنی که علاج خرابی تا چه دلیل سر هنه این دارتوه از سیم هردی شاید نه ربرکتی جناب دادور ortada zaf saxta ilacı verdi o. Millet servetine ilacı mireno. و تعدای لیکیلی و ایشاندی و مجبور کی با خفتن با کرکی خستی جعفر محمد امین توی ارز بنی تو وان گناه سرها قبیلت کی نه وکی کو اینجا دزانن نالی دین سینور هن خدمه من مابات مهنه و جاجانه پیوسته کو ام هف خوراک ورگرین از بارم تشهد اجی هی آقای من خودی شان و شرف و شهرت شهادت داده کو جعفر محمد امین مروک درست ناموس و شرف و دلنینایه. جعفر محمد امین تو آزادی دستی بکن پێشەوایەکی کۆکەی ساخوا لە هەر تشتی تینا و دنابواندا ئۆل و یاسایên civakî تاکۆ خوا ji baran xelas bike û her wiha govend ya got tin nemabû got li ser destê birakî xwe bê kuştin piştî ku Ezîz axa bêbextiyên sincî xistin stûwê wê de. واتويسا ديما بغير خشنا في خوهم شويه وريال لدز باكم انا لذلك يوقع بينا والله واتويسا واتويس شرمباش صار شرمباش ايوه نصيبي تاجير جان باشنين ايوه هو كنت سرواسي صدامي هموتان واتلي وش ما كيف تتن فرمو بمكشف مردنم راحت دارم لذت بگیره و کشتنم دعایی بگیری با من دعایی کامیرا سەلیم di nav siruşta Kurdistanê ya pîroz û xweşik de digera di nav çiya û kindalan de û mêrg û çîmenan de lê ew hişkî û zora xelkên herêmê jî tîne ziman ku dibe navê film bi xwe jî ji van navkokiyan hatibe û film ji qehremaniya Kurkmez Arslan Barana Gulşifte Ferahanî Govend Tarık Akrey Ezîz Axaya Mîr Murad Bedirxan Tacidîna Suad Osta Rêbera Mizgîn Cemo Zîrek Sînaryo û diyalog Honer Selîm bi alîkariya Antoine Locambles rêveberê wênegeriyê Pascal Ofray dîmenên film li Kurdistanê hatine kişandin bi dirêjiya 100 deqî û zimanê film Kurdî, Tirkî û Erebiya û film gelek xelat wergirtine em ê hemî xelatan di bayo de binivîsin û her wiha film heta hilbijartin ji bo Mehrecana Cannes Film Festival di 2013 de hemî linkên girêdayî bi film di bayo de ne me îro xeleka xwe bi dawî kir û dem baş.